Nongniah lambat ki dekhot ka seng Nongniah kali kamai East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hakakhat nyau tarik naitung kilaya tho kimpat Pdiang ya karai jong ka sorkar ban penpaudur Ialade haki kali bakinya namar kim ya hab jingmut satya bat kani ka buit jong ka sorkar uba wan dan bok jerwa ulaya tho hakilat pathai Khubor da ka baong ngim persya ya ka sorkar ban shna ki anya ka mentaki kamnya kali hendri ban wanra ya ka jingsngan ka sorkar ka de ban penjur de ki pulit penyat kali haki surak ka sorkar kampat pensyai bahasa ki pait ba bat kinongnya kali kamai halor kani ka jing tmu jongka ulaong habire baka ta ka news mo ngampat ong bakaan habire baka Khubor ba syukran nagaliang minister in charge of tourism pa poleng do te nagaliang juming kasang hi ngisngau kaman si kadaya ba nagaliang sorkar kalakwa masnaan tang ba kani kaan pada ki masisir mai driver gilai kalong uniform brok we India te benong masnaan tang ne po Meghalaya hapo kaak pada kambatai kata kalau long lupa sabar dong kaan Henry ke ka ba perlong ba mentak bladon lupa pada hakaan kolong ba hakinu nu gikali kamai lade phok lupa hang tu katkum ka central motor vehicle a khaknais pa pravokra bat ka central motor vehicles rules khaknais pa pravkundai lade batai sai ba hang tu ba tang ya kerteng jong try kali lam display rengkat berki number phone mo te ya kene ka kambu lade blek tang haki por ba manswa Henry ke ba perlong pat ya kita kali bakin mi sakmat aki por bumbu dak sing ujor dak ba kiong bang isu sak phone lenter mentip kidi ki phone hakon uno ko banta te kamlong secret chu la ne kamlong safe wadi kita kali te ka ek ba pelong pan nang tu ko wanra no si kini ka security nu high security number plate te kladu no tu ko banta te menta pada ru benong ban wanra kata ka jingsngan nak banta ka lek kawan jeng ipat ba nang lek nangwan ngi kentu yak sorkar ba lakuno kumno kini banbu 24/7 ya kini ki pulit traffic nrai ko mangilap menta long wada traffic police tang pop prabaji te nak chu te wada kali kamai jong irungi kamai tang hapo menta pop prak na baji ngimju kamai plat tangta ti kai ba pelong pat banle ya sorkar hang ni benta kala mende ke soft target jong government ban mio on pentrekam to tracking device ya ki kali kamai mo kata kade beningkong namar ba kitu kinong sa luti lani kitu kinong sa le kamsneu hapo kali local taxi men ngi tang ikot Khubor henry kai ba penlongo yang im kaseng pat ki kami sakmat bakin al complain sengi kaseng lani bakin ada ka FIR sa ka concern department te kata kade bawan ra yang i hako umdum yo le se kade tang kajing kwa ban penthok ya yang i kaseng ru lani kinongnya kali ru ngimla bantim te hadu kat kini kisngi ba mentahi ngi ong bai persa ya kipat ba nong le nongwan bakim dai bantiang ba haba kisong na kanuno ka local taxi kamju khamle jangai kerami persa ka local taxi kamju khamle jangai kadistan ka ba kla jangai pada ka 1 kilometer namar ba ka Shillong city ka dantang 10.5 square kilometer te kalong halori bede ba kata ka benta te nakaliang jungi kaseng hi ngi sa hakumdum bangin pet ya kata notification jong government la ka penmi hakno benta namar ba sistem ki penmi ya kenikaan kamu kalau dem taklut ya borok khat ki driver ki ba wan sane spot jela Meghalaya om tangi ki nong Meghalaya ki jongi om tangi khasi ki jongi ndrai ko makolong menta sistem badon ya driving license ngila meninya kali sekinu ki jaka tela da kani kaan ketrikam tang ne posit jongi ngasno ba kalong ba bean lada uang ban ba de ban lada uang ban upol uang ba de ban penmi yang nak tu ka jo ko masyarakat ba don lupa hapo kaak ba ya kirtang jeng try kali la ban pak display tingin display ketu te bladon lepa kan ngim lali ye ndai menta banong ba ye ki driver fale kam ta te ngi hap kentu ye sorkar leng ba poleng do la do ula banong ban reamen central motor vehicle act ting nakalian jeng im kasangin ayawat what you call but harjo ko por ngi krame ting basai ba poleng do uang ba tang borok ki kali kamai lajno ki kali government tengah bu jeng kali yuru menta hato ki ML jeron ki kali kamai ne ki kali jonggi government lada dai ki kali kamai pensai lada kan dai pak kali government bale pak tax pat ipat ba tham ye ki khna school ki hab ki ber ki jungi ki hab siu ya kata ka tax ke government tengah ko am pensai so ye ki ba pensai so muru ba kali ML jeron kali kamai ne kali sorkar bat kumjo pol uang ba sakiwe ki jela mo sakiwe ki kiri wan po Singapore wan ra ni kan ke Singapore kan dai ki India
Tapi kuat ban keren ya kan po India saya bangi ngide kinong India. Ngi dan yang driving license, ngi yo ka driving license, nang ni na po Meghalaya ngila ban nya ya kli habor ko we kri India. Hi kata de we. Ma phimla manong man chu thauan, la do thau ba de kan ngi kloi ban Pdiang. Mo la do thau we kan ngi kloi ban Pdiang la da kata kan kolong bolong genuine. Ni la da kamlong genuine, dan ang liang jongi ngi snow de ban man kan tajwar ya kan. But ngi kentu, la da kwa bolong ra activity jong pajba hi 24/7 kidi ban traffic police. Kabar pa kadi long ba kumbala bananam ya ka Shillong city kadi kata smart city kadi men penbiang bro ya kijing don kam henry kum kolong menta kini ki berkhot kadi tang kaplan kum no ban yo ban snapi sama ki wara ya kijing shan ha ka shong kali ngau persabe menta man nado mas wan lagi ni covid ni ngani tu ifi bebun hi wadi kena puliru kidan ya smartphone hajing si sha shoban ki kali kila di mensundur ya ka number plate kali ha haporu kumusikran hapo jong kali ru ngilata yung number plate jong kali ta sundurong to dakisan na sayang pe ngilata kata ta pabiang bat kumjuru kawai kalong ba ngakentu pa dik ba kim dai ban song yi kali ki ba lanya da ki bre bala buat khau yang namar ba nangliang kasang jongi ru kuma play hi hati gisnam ki blalet ngila kendang lut wat iki ki nong di drugs ki badan hapo pulo ngila kendang wat ki nong di drugs ki badan hapo ki nge po tembijoy ngi kendang lo di gitu ki driver namar belai bangim ngim kwa ba ki driver berkhot kin but nam kata kalau yang kuma ngi sukuntu mentai pat ba la ki song kali sendori nomor pe kali san saya ki perlo ka jong ki pengla song na kata compare namar belai ba katu ka security jong ki bat ha ka jo ka por la da ki kwa ban song kali da kum no ngasukuntu ngasuban bang sai sel pet bahaswa yo bro namar ba pitang su pe no bro tang na kariam lo belai itu tang na kariam lo lai thu batang na kadur brio lai thu brio bai bakhut no brio jabo ndai kum makolong menta pada teng teng ki brio haka kerki kam la suban la ka bat ya kali kham dapat ngor bahaya kita ki baro kawan angka te banwara ya ta kajing singani ngi nakliang kasang ngi kentu ya sarkar ba lakuno kumno ba kadai banbu 24/7 ya ki traffic police nakaliang ka jongar kuwi ni ki kasi kamay taksi ni po Shillong. So ba lese kani ka kaplan juga government lese kadi ka ban ra kini kanu gilat kanu ban income yang iki lebar taksi. Iya kadi sya kani ka Shillong kani ka jela ka jungi kalawan kuwi ka project kuwi ka smart project. Tela dengi ong ba tang na kadaw begini ki taksi kiba kamay running po Shillong ani kinu ki kali kiba kamay ni po Shillong ki ada nakaliang surkar kadang wanra ada kali berkerika pelan kalau mbak ketika smart project kamu kam dan jenggot ban khot ada smart project ingin ke Shillong city jungi diketahui ketika jenggot ke bawah ai Khubor ki beras ki media kita lah pergi ketika asli kita mandar ba kat kum ka jing kolor kani pat di ban singan tega syong hi haga sya nakaliang jong haman la kuwi ki local taxi ki ladon lupa ya kata safety kamtam ada mipet ki number plate ki stiker ki bana kalian kata traffic department ni kita ai kita kata ya ki driver ki nongniah ya ki kali ki ladon lagi license kamu kitu ki ada ki identity ki bag sarkar hi kala itu ki baru te henry ban keren pate kata suba ka sarkar hi naladi haban kong kala pemi ki baru hi ki kendon ki ba kala bu na kata safety jong ki travelers ban kamtam ki driver ki balik ki banyak ya ki kali teng suba tanggani ru suba kalabiang bi no kebeli jingsan hilai ban khau dak bi pada ki polisi lagi lat ban mandra ya ka kebeli hibat ka bagi nonglik nongwan hani po Shillong dengan suba kalalong tik ko pun kam no ki beli gini ki taksi ki beli ni po Shillong kam tam ki babun hina ki nong taksi ki dei ki no ki ba kilong on educated ni ki kilong less educated no ki tuna ka puli uti te kuntang suba kalong